Aupa, Gaste, la otra vez nos equivocamos. Bueno, perdón, te equivocaste tú, que yo estaba segura de que no eran fiestas. Pero bueno, por fin es 14 de agosto, así que vamos a ir a ver cómo se prepara todo esto. La gente ya está almorzando y preparándose para el chupinazo. Vamos a ir a preguntarles unas cosillas y a ver qué tal se prepara todo. ¡Vamos! Vamos por aquí. Ya las pillamos almorzando. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal se prepara todo? No, yo paso. Venga, no te seas sosa. Venga. Que yo oye hablar. Vamos a ver que hablen los huevos. No nos dicen gran cosa, igual que nuestra amiga. Hombre, mira quién tenemos por aquí. A ver, ¿qué tienes que aportarnos? Pues bien, se prepara, 14 de agosto, ¿cómo se va a preparar? Hablo yo porque estos como son tontos y no saben hablar, pues... Orain, Josemari Esparzarekin egongo gara. Aupa, Josemari! Zer moduz? Osongi. Bueno, noiz jarri zen ikurrinaren aldiz gure udaletxean? Ba, Franco hil eta gero. Horrek esan nahi du historia bueltazko ematen dituela. Son eskerrik asko, Josemari. Vamos a entrar al ayuntamiento. Nos dejan entrar de forma legal. Se pone difícil la cosa. Hombre, amigo. Este año tiramos el cohete nosotros, los del Jaigune, hombre. Que ya toca. Kaixo, Mayorga. Eso, egunon. Zer moduz festak? Ba, oraindik ez dakigu, ez dira hasi. ¡Estás en toda la boca! ¡Vamos! Apa, pareja, nos acaban de contar que sois la excusa para poner la ikurriña en toda Nafarroa. ¿Cómo se siente eso de estar de fiesta en fiesta poniendo la ikurriña? Pues nos llena de orgullo y satisfacción, aunque parezca un chiste. Bueno, orain, Iruñako alkatea. Egunon, Asiron. Egunon. Zer moduz, ez zenuen aski San Ferminakin? Bueno, San Ferminetan beste modu batez. Orain gatoz Tafaiara oso gustora, Tafaiako jaiak ezagutzen ditut betidanik, etorri naiz askotan gainera Gaztetan. Baina, bueno, dudari gabe, ja behin Iruñekoak amaitzen direnean hobenak zintzu dira ba. Tafaiakoak. Vamos a hablar con estos punkis. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué? ¿Se preparan bien las fiestas, no? Ya veo que te has tenido la cresta solo para las fiestas de rojo. No, lleva un mes ya. Ah, un mes. Txupinazoa botako dutenak. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Bueno, jaiak hasi dira, han empezado las fiestas. ¡Prepararos! Al parecer los de Bildu al final no han suspendido la salve y estamos aquí a la espera de que lleguen y a ver qué se cuenta el ambiente de la salve. Vamos a intentar entrevistar a alguno o alguna de Bildu, si podemos, entre la jauría de tafalleses y tafallesas. Vamos a pedir un plus de peligrosidad. ¡Plus de peligrosidad, por favor! ¡SOS! ¡SOS! ¡Corten! 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 Bueno, bukatutzat ematen dugu ja
programa ofiziala edo udaletxeko kontuak eta guzti, eta sartuko gara ja gauean, eta txosnetako egitarauarekin, elkarrizketak, gauean joko duten taldekoei, eta bueno, okurritzen zaizkigun gauza gaiztuak. Como ha dicho Alaitz, ya hemos visto un poco la parte oficial, la parte seria de las fiestas de Tafalla, el chupinazo, la salve. Hemos hablado con la gente conocida de Tafalla, los políticos, el alcalde, la exalcaldesa, pues la gente que sabe. Pero ahora no, ahora nos metemos en lo bueno, en lo de verdad, en lo que nos gusta y lo que gusta a todo el mundo. Vamos al Jaigune, a los conciertos, entrevistaremos a los cantantes, haremos algún que otro juego y nos lo pasaremos de puta madre, como siempre. Bueno, hemen gaude, Galtzagorri taldearekin, eta galderatxo bat egingo dizkiegu, galdera pare bat, bai? Orduan, zergatik Galtzagorri izena? Bueno, pues... liburuak irakurri genituen eta ikusi genuen izen ona izan altzela eta pentsatu genuen izen hori jartzea eta hori. Zaki posposik egonen da orduan. Bueno, normalean ez daude neska asko abeslari edo musika jotzen dutenik zelan eta animatu zinen talde batean parte hartzera. Izan zidaten taldean sartzeko gitarra jotzen nolako txikitatik eta baietxe izan nuen laguna ginelako eta neska naiz eta aldatzeko modua da eta ez dakit. Zer sentitzen da joko duen talderik gaztena izaterakoan? Gaude oso pozik zen hasi ginenean pentsatzen genuen kostatuko zitzaigula denbora hastea, baino deitu ziguten eta gaude superpozik. Gazteena gara eta espero dugu urte gehiago egotea eta hobetzea. Deituko zaituztego, ben jotzeko urtero, alduzuen guztiena, posposi gaude. Bai, deitzen gaituzte, hobe, bai. Haupa, sorte hon gaurko kontzertuan, eta estenatokia handi hau jatera, bai? Haupa zuek. Hemen gaude, Endikarekin, Zartako kako abeslariarekin, eta nire eskuinetara Amaiur, Odolkiak ordainetako abeslariarekin ere bai. Orduan, Endika, galdera serio bat. Zenbat argazki egin dituzu neskatxoekin, San Ferminetan, ikusi zintugun, neskekin bapatean, Endika, argazki bat mesedez! Zenbat argazki egin dituzu horrela, fenomeno fanarekin? Egia esan guzti hau gezurra da, ni naiz argazki bila doana, eta ni beti biltzen naiz hain neskeen atzean, tio, que soy el de Zartako kagin argazki bat nirekin mesedez. Horia kontua, horia sekretua. Bueno, eta Maiur, urte bete jo gabe, bai? Hala da, bai. Baskongadetako zenbat autobus espero dituzue gaur? Nola? Baskongadetako zenbat autobus espero dituzue? Baskongadetako zenbat autobus? Bueno, lagunen bat etorriko da kotxez, baina autobusik betetzea ez dugu espero, ez pentsa, Bueno, lagunak hurbiltzen badira, aski guretzat. Farolaren bat ekarriko dutela entzun dut. Ja, bai. Kontatuko zeniguke historio hori. Bueno, kontua da, izan genuela alako erosketa zoro bat, ez? Taldearen background edo estenatokiko presentzia hori hobetzekotan eta kontua irau zuen 5 pasei kontzertu, galdu genuen ez dakit izan zen getxon edo ez dakit nun eta hori, saiatu gara buelta hontarako izaten hemen, baina ez du funtzionatu eta gabe gaude. Oraindik bila, baten batek badaki, hemen gaude itxoiten farola puta hori. Pena bat, noiz bait helduko da. A ver, bai, bestela hartuko dugu kalekoren bat edo.